Jani da ye bo child trafficking hu edero ewo omai Ghana ni ewiase afane nyina emra etia child trafficking enso enkofo bebre na ebubu enua edi egu wona sumse omode enye de aban eka na se nye dewro a ewiase afane nyina ebo no na won etie nanwa da ye man Ghana mu he ya ye nyina ye hunu abrantie akwalaketo a chese maami bi eheda edi enra ekata niti ekogina skupon ho ekoka se enkwala idie minim wo mu no sheda edede nkwada ya na wotamba ko edi no FSC taxi mo wokoja akwala no ewo baabi anye nyame enedi akwada enwo afofia enka wotone akwada no enso sase nyankopon ebe mu nti no oyi odumfo bi ema no ehunu abofa ne ma akwada no yedi no ekoma won awofo asumdie mu ende ensem ya so asakopie ewo bani kroso ye maami bi atese onu no onye Ghana ni onu so onye Benin ni sorry na oye Nigeria ni onu no dia ni dia wa na gini se enye ade ode ni nsadu no ebe ya adwuma na emom no enkwada ton anase emofra enkwa hu nyuma na obedie na wafa enkwada mako ediosun adoni kase mu no yaka no 70 na wo hye enkwada no eya bia tese free totofi a wo hye obodi emfie ebe ya 1 year no sa age na ekro na maami akampi enkwade na chese woni womo ewo ho na ye no na obi ba no so kasa wo peba na chese wafa akola baako na ene waton baako na wode ne ko enti ye na chese obi dumfo echemu no wo se efie de ekamia ye se enkwada bebre ado edos wo ho na eya busuan be anase bad time be na woni obema etini awu enkwada bebre sa enti wo bopini no nyada JSP maami ya ye di wo hunu se na enfri ono ankasa na se na wode awu emofre na emom no enkwara kidnapping enkwada no na chese wakobo wo mu chenku ewo Benin eya obi ba se obeto ba na waton child trafficking na ya sama me boss na waton na odi amawo ebiso wo ho mo mawo eye adwuma dimpa eyadefo so wo share pictures ya arefo na meka akosi se meka edia abeyi awofo asutire ese aya omuma won ani enko emma ho obasande wo ho ma esanse na djuma aya wo yenti titru na ye yamma minuma tese omo ewo ejaso a ahomachi ebisori ekofanam ahomachi ebisori ekofa banti bodie atosodie ni nyina no ai medi we no ka acha awofo se misra won moma moni enko moma ho ma monka se o madjuma ehia medodo ntino ene me ko se da bia me banu so sorry kwa na obi dumfo bi bede ebehye me be amamia na se wodo bala kwa koja no enye oba time bia na betimi ayi ni yam ede ahya wo ba ma wo se de wo ba time no wo bede wo behye wo ba enti mesra wo kon se moma moni enko moma wen na aka ho na amasa child trafficking adoso enti abrante ko yi Benin police for asutire sei na ekoso ewo biawe ye na Benin for omo antna ho omo etu santene eyede ekọ maami wa omo akwakọ arrest no enti ye na Benin police for edi etu jase mo amoma ayira na se mo amu hihye mo manyina mo hunu won no mo mra Benin police station na mo me identify mo ma na mo se we ena ya wo ba ana se we ena ya wo ba se awofo mo ni ekọ mo ma wa menya sure se e will end up this way se obi ebe se da abwa nkwada no sei atunton mo ma awofo mesramo eni de mo mamo ni enko mo ma na face ya papa no no misa edija to ede mamo se mesramo se awofo no matan no ye adwuma ne bia mo ka se wo mo kodwa so a mesramo mototo mo mamo ni nya den enkwada no na enye batan kwa na se bio wote na ni ede hye emofra wo papa no so wote wani di hye wo bana se wo benyini a no ye ni patitiri wa ekoma mo mienu enye nipa ba ko ya na papa ko no bebre na efiso wo sansa wo da wo ya bad time no wo na shaw ba no na mimi ko ya adwuma eye se wo papa no wo tu be ya adwuma edi eboa ebusua enso so edan de dan no ya na mo jani nyina ede to awofo
for no so e de bre e de ba ente ya wo for so bebre na e bre sa na no mo imagine so wo mo tia o moni kakra ato ho akoda de ya akoda otimi ewia ka so obi ami kodi ago na so me commandant for asemesi fie ene no akodi ago at the time akoda no ebe ko nipa bonfo bi ehu na obetimi atama bofa ne de na ye de e de no atuka mu akoye ne de wo so oye ye na ka ho na sacrifice nkwala sacrifice bebebe aye den adults ntimesra awofo na nye maamefo nkoa papafo na sra mu se mu nyina no mo be ka bo mo be ma mani aye den akomo ma wo na child trafficking no adults ndodo adults beni police for ye bomo amo mo ya de ma mo amo pa eye me bomo abaso enye police for nyina no mo be fa juma sei e de si wo wo so se wo mo ebe hihye mu mo ya de se botimi ache maami wo ma ayire nyina no minim se wo mo ebe baba identify wo mo ma na hye nkwala ya wotumi se ekomo di wo mo eduani sem no problem e wo ho to sha wo ha funfun pa ya se enchanga no wo afon yie eta wo fo no misra bo misan susu bi mo ma moni enye de enko wo na fe su mi de baye my Ghana mo obi bre be wo se o disanya brasem sei no abaye ensan ye de enka no ne enchi no kotum se na be ya be set example e de ma ewiase afana nyina mo mo nu se djumadie aya wo mu di enye adepa seni sa wonti minim sa pesa wo che wadwefa ene ensem yi wonti mesho se for your YouTube channel na ko subscribe echo too much GH too much GH will bring you nothing but the best. If you also follow on Facebook, Instagram and Twitter. Me am the ene ensemi ebre mo me di e di afia ensroma e da se na ye be sen ehia.